Assalamu alaikum musidɓe fulɓe julɓe hara meɗen hiwro goto kala inde mum e yettode mum hande kadi mi hewti e o chaîne mawɗo molna ɗo wiyeteɗo Jama TV neldude honnung émission kadi moko bajo wiyeteɗo weltare fulɓe haray noon koko woyi ko inchallah rabbi haray ko min Ibrahima wi assalamu aleykum yaadi e miñan inteɗo Sanga Diallo haray kanko macce mo naata hiwro men yaka programme taf inchallah ɓay gandi weelay ma weela kadi haray miñan assalamu aleykum. Waaleykum salam. Assalamu aleykum ami téléspectateur Jama TV on weltanama woni warodiral kono noon natana mi weltani ko on ka koto Ibrahima kono waɗete ñande fof mi addanayo kala ko andanda weltinayo mi addano kono noon ɗo mi yaada e nokku no woodi tanti yang ineteɗo tanti Aissatou kon woni wadde anniversaire mi waɗaɓe souhaité happy birthday nene Mamoudou Timboɓe nene Ibrahima Sadio e nene Boubacar a weltanama séri Bappang Ousmane joyeux anniversaire ko an andi ko faala yo Allah okkare a weltanama moƴƴo joni hande ko no addandami aray toujours koko woyi kon kadi ko hirande kaɓa niɓɓay tun kono welay ɓay andi welay ma wela inchallahu rabbi haray kadi toujours en hiwro ɗon kala wonɗo e darde fen ɗo télévision Jama TV on ɓayi koko toujours komi wolantan kon inchallahu rabbi Jama TV ko pour mon Jama TV ko pour enen fop mboɗo bolonda o inchallah moko baɓɓen kadi haray kala mo kala yo nangui télé on ko télé mon inchallah ene so tawina kañum inchallah télévision yaata haray toujours en yahay ɗon kadi mi sikko équilibre goto kadi o kemɓe kadi arten kadi ko plateau ɓay andi haala kon koye waɗu seeɗa waɗaneɓe musique ko ɗuuɗi ɓe ama ɓay andi yetta jalloɓeɓen kadi ɓe yiɗi ɗum ɗo inchallah hande andoto mi anda siko yette Bayide e siko yette Kanté ɓen joni e yeehe jetten clip Sayfon so jetti Sayfon on tumati har ambiance on ati ha e heɓa e nguleni ka sumade heɓe no waɗiren émission fen ɗo ɓayandi en wayri on de fewtodide ni waɗa mi fen ɗo sa mi fuɗɗi ko perdude contrôle woni wayranira par ce que mi yeehi ha mi wayri wadde émission tawi min ko émission watta ha mi nana pulal voilà joni mi andi mi wertata wadde émission pullo foto inchallahu rabbi joni tous les dimanche haɓɓe mi 21h 22h joni yeehen jetten Sayfon balde après arten ko plateau ha ok voilà ko inete Sayfon Balde aray on yi clip on kadi non labira non labiri haray toujours aray ko don weltana kala wonɗo darde fenɗo Jama TV en direct ni e ka Facebook aray wonɓe kadi wadde partage on kadi e darugol men ka Facebook onon kadi yo weltana fota ko seeɗa e laamu aray on yi clip on kadi no labiri no labira haray kadi ko honno wawɗa wolde ɗon seeɗa e o clip Sayfon o clip ɗo min nata ko woni kono andi o clip o darama par ce que o clip ɗo o mari 1 million de vues sur YouTube parce que 1 million de vues mom sa nani 1 million de vues tun a andi 1 million de personnes ande franchement parler o clip darama ɗum ko ligge molnaɗe noon franchement tamen andintina kadi téléspectateur ɓe men son fala participer de émission o nodda men ko 78 116 82 38 toro ɗon dédicace inchallahu rabbi mi jonnon hande noon mi ara comme invité ko koton Ibrahima woni doginde affaire ji ɗi joni ko hande honto naɓaton men way andi fen ɗo ko wono pay koy woni doginde fen ɗo ɓay andi fen ɗo kala ko dowa moƴƴude il faut mawɗo wonira ɓaawo joni si tawi ha falama ɓoylade ɗum ɓen rewri ni aray toujours min accawen kadi inchallah kadi yaay haalno men koye morceau kadi hombo kadi yaten jonnen téléspectateur ɓay andi hande koko minta kon ko hirande kaɓa de niɓɓay kono weele ɓay andi weele kadi ɓay andi yette Diallo kadi ko jooɗi yette Kanté andi ɗon baba ɗon ande ko gonguinte kon weele mba weele si Allah jaaɓi comme no innirɗa noon par ce que min yaha e ambiance minen nouvelle génération ɓe ɓen kala ko andanda weele ko Allah ko minen hoddiri ka par ce que onon mi yi retiro ko tagan ɗon ɗon men kon kala mo daari falte wullude ana ono hara kono woni weltade mum quoi ko ɗum waɗi min ko ɗum mettilan mi addani on nouveauté ji ɗi andanda kala ko waɗa wonde si tawi ka oustas wata ndaaru émission si tawi ka ibadu wata ndaaru émission parce que c'est pas sûr parce que haray komi clip de mi addata ɗin est ce que yata jetten ceerno Densol joni yahay ƴetten haray ceer Densol inchallah kemɓe kadi pay koye ɓay ande sukaɓeɓen kadi ɓe ratata émission kamɓe kadi ɓe wattani hille moƴƴa e émission he haɗay kadi jeunesse on fof no weltana woni jeunesse kala wonɗo jeunesse wonɗo ɗo e nder Wakam e Medina Colobane Fass e Gueule Tapée HLM haray on fof yon hiwra yon jalna haray kadi émission toujours komin haalta on ko noon jeeyi émission so yimɓe ɗen jooɗiɗo ko fi yon welto par ce que émission no inne weltare fulɓe télévision kadi no inne Jama TV haray mo kala no jogui toon gueɓal haray en ƴettay kadi ceer Densol inchallah jonnemɓe kadi arten kadi ka plateau yimɓe
dengi gol seda. Baby, selluti dina banka mada. What I been nano? Baby, arwa dengi gol seda. Baby, selluti dina banka mada. What I been nano? Ko arbenel gilam nange yalta inge jemma. Ko do mi donna kangi yange bota ko poma. Gigol no maridole single nangi no yola. Mi iro mi tallo mi lando sita wiko gonga. Maro si tardo birndo iro si jora. Odo juta sako wana na miliunu. Odo osemba sako wana na midongal. Odo ofanda sako wana na minaila. Baby, gigol mangol aminai baby. Gigol mangol Fiji nai baby. Gigol mangol jali nai baby. Gigol mangol bungi nai baby. Arwa dengi gol seda. Baby, selluti dina banka mada. What I been nano? Baby, arwa dengi gol seda. Baby, selluti dina banka mada. What I been nano? Gigol gido no yurmi fijir tage. Mindo mi jalata sita wida wemi. Gigol no wuli ni kono sabu mami gondi sintali. Gigol no feki ni kono sabu mami mi wangaki. Dewi watalando no vela mi Dewi watalando silangidi Dewi minno walando lan Dewi watawulu mi ari Dewi watalando no vela mi Dewi watalando silangidi Dewi minno walando lan sheri watawulu mi ari Gido vela ebude mimi ebi Abdul Malik onko yondo mi mali Mindo mi hale mi wachai do no vela me Mahmoud ko go to 6th Avenue Koyombe. Oi ko kila kila. Yeah. Wala ko kadi nute chef dansal ayide hare kanka de weltini suka ben weltini mobben o weltini worbe ben o weltini jube ben hare kadi toujours en andintinebe numéro téléphone 78 116 82 38 hare wodi fala do men yada ke émission assalamu alaikum. Alaikum assalam. On jarama dey on fendi hana weltingol on to fendi ga awa ma weltike awa weltike jamtunke ma fuddike weltade men awa hare ko hombe saga men non ko konti ha boya juuta awa hare ko hombe yo noddo on to kadi ay ko emdelo emdelo rapport de molnado rapport de molnado hare ko mawdo kadi ande dimanche o memota ko vraiment wadde ko weli awa hare so weltike dum men andi hare men andi weli awa ok ko ɓeydugol wakkilare rek liggo moƴƴa awa no way toon kono ɗum on no laaɓi toon no laaɓi mboɗogo no laaɓi toon moƴƴa eyi no laaɓi moƴƴa noon awa alhamdulillah kono yo weltade ko hen doro Allah ɓurten liggade ɓerɗe ɗen ɓurta yaajude inchallah surtout ɗum ɗon kadi wona men fof hunde wotere inchallah tay faccay sono so woni hunde wotere rek enen fulɓe ɓen en heɓay résultat waɗɗo positif non c'est vrai en foole enen yawiti hoore men kono vraiment yen jonnude image ji moƴƴuɗi yen hollirde kadi ko aduna ɗo vraiment ko yimɓe wakkiliɓe kon donc laɓɓinen ɓerɗe ɗe rek so laɓɓini ɓerɗe ɗe Allah ɗo gasa walla en quoi ko falɗen ko fo si Allah jaaɓi hara onen kadi weltanama moƴƴa e joni min haray miɗo famno ɗon son goto eyyi oɗo Jeliba quoi Jeliba eyyi Jeliba hombo Jeliba Kuyate walla Jeliba hombo Jeliba sobbo waɗɗa o quoi anani somo mi waɗi o Jeliba so waɗi Jeliba somo waɗɗa o haray nga ella quoi awa gasi joni pottine kala ko fosa toon kasoyi koye ɗum oy ko fof nani eyyi meɗen préparannade ɗo pottine kasoyi koye fof tan
on sonɗo mi mettimo ɓengu an quoi kaƴeto awa fi makko dow fi makko ko dow makko falda ɓende ko mi ala suudu ko kanko jaɓɓitira awa ɓende ko mi ala fis ko kanko woni dogalla eyyi ok haray kanko de haray mi hokkaniɓe fof mi yiɗitala e goto e wa Planet Chain e goroɓe am ɓe fof élage o fof la waɗde ɓe bégue quoi merci ok haray gontoma sellude ɗi ok merci haray kamɓe kadi ko fimaɓe ko dow inchallah weltanama yero coiffeur yero coiffeur quoi e yero oya to kadi siɗɗangon cousin jango mi yejjitali mo joni hokkala fof dal par ce que si mi waɗi lim tum mi faljay quoi ok haraɓe fof ɓe weltanama inchallah e sanga ɗon lan hokkanamo innamo complet o laɓama quoi ok merci beaucoup ok jaajëf maa ngi leen di bëgg ok tawfeex man kontaan nañ trop merci waaw di courage bañ a xaddi quoi inchallah jaajëf today is fire never tire yeah working until to die and the fire, you know what I'm saying? Yeah, I know. Okay, I'm very happy for you, man. Yeah, me too. Thank you. Okay. That's right. Okay, thank you. I'm happy to meet you. Yeah, thank you. Voilà, mawɓe kono ɗum haalɗon e ɓo moko bajo natɗo joni ko wowli kon ɗo joni ko honum wawɗon yidde ɗon ɗum mi wata wadde sina weltanogol ɓe par ce que kadi on tigui jetta crédit mum jetta temps mum noddata waɗanalimo hay fus on nodda saabi Allah kadi o encouragement ha gayna o duwanoma on ala ko haalnanamo sina duwanogol mo kanko kadi ko kanko andi ko faala yo Allah waɗanmo par ce que ko ɗum weltinta men par ce que simin jooɗi ko ɗo fi on welto hay son weltaki sakko noon duwa men jonnude courage mo andanda kala ko men waɗayno e erreur men itta e men tagada par ce que minen simin jooɗi ko ɗo nafidema meɗen wawi par ce que ko Allah watta kala ko watta e nder aduna no woodi ɓurmama wawde ɗum kono noon ko ɗum waɗi ko ɗum men rewata min kala ko andanda men waɗi men torike yon yaafo men joni ko honto nobata men joni toujours koko haalɗa kon toujours andi toujours haray ko sabu mabɓe waɗi yen jooɗi ɗo ko sabu mabɓe waɗi yen embude par ce que na wondemo ko andandare ko mbawdi wadde joɗɗini men ɗo mais noon hunde kala no woodi ko Allah yahata ha innama ɗum ɗon mi halfinima ɗum ɗon jaɓɓuɗa saliɗa Allah par force a joddo ko Allah joɗɗima ɗon donc haray ko ɗum waɗi sibi min ari meɗen jooɗi ɗo kadi donc kadi inchallah rabbi kala ko andanɗa hoorema weltinamen ɓerde nden si Allah jaɓiri no wawri inchallah rabbi haray meɗen mum woni ka nder télé woni no men jooɗiri noon woni ka yaasi so tawi no landi men tawoyon ka yaasi yewtin fijen jalen haray meɗen waɗi pré inchallah émission yaha tawoyon yewtin fijen jalen par ce que toujours komi haalta kom mi wata e haalugo ɗum ɗon télévision min ni on na menen jeymo na DG jeymo so yi o ƴetti télé o initirimo Jama TV jama mo kala no nder ton min ƴetti kadi émission men innirimo weltare fulɓe min faala kala komin watta weltinon ɓerde nden donc haray toujours kadi sen wayade kadi ƴetta ɗon clip goto weltina Jama on arten kadi ko plateau haray ɗum ɗon kadi no moƴƴi si Allah jaaɓi ɓe daara kamɓe kadi ɓe welto par ce que hande ko honnon addi hen ɗo ko fiyoɓe welto fijen jalen haray mbari an kadi kono wawɗa wolde ɗon yahen joni ka joni kadi mi duɗɗinta haala par ce que min andi kala téléspectateur Jama TV wonɓe men darude weltare fulɓe ñande men gayna émission o ɓe inna men on uyta e haala kan seeɗa ɓeyɗo noon men ambiance mi andi onon ko ambiance on welata on est ce que min addantaɓe tati mi waloto mahin ka tati sen feƴƴino garen ka nayyi ɓay andi ko tati ko nayyi no haaden tati par ce que sen yeeyi ha nayi ɓurta joni yeeyi jetten tati après arten ko plateau sumaten daari ko no waɗirten Loto by me dano trato, mi suto to by me sumo trato. Tepe ya we mi wala yaude, jemma betu komi jo woto. Mi wala to by me dano trato, suto to by me sumo trato. Tepe ya we mi wala yaude, jemma betu komi jo woto. Ko alla lando wali, eso tonto moja ijama, nane ala, iyo nane ala. Konga choni tunga chotako. Kori by me teutotako alla lando ko ballo mojo moreni sedi ko fijatako yandi ko ngada nane ngala tunteto dembe be anda ko yuru no dembe anda tabai ko feuru no den ija wan kono juti luti dun kadi bay no mapinimi kadi fiwi mi imbe bombe wala lambai be anda lang
walo to buy me dano trato. Mi suto to buy me sumo trato. Tepe ya we mi wala yaude. Jemma petu komi jo woto. Mi walo to buy me dano trato. Suto to buy me sumo trato. Tepe ya we mi wala yaude. Jemma petu komi jo woto. Be umpa no tau ko wali roida. Be umpa no tau no yimo roida. Umpa no tau no nyami roida. Fika dino be bonirano. Na filando ono tema. Hata kadi choji dindi womba. O bebe ngaju bebe womba. Be omba ita ina baba mape. Ana jeleka wala dotato nganda na yu. Minanda tabai ni jeta tabing. Alo alto sandaro dundong. Kona ande weldu bebe me yeta tabai mi daratado. Ko wala landa tungande pewal. Iwalo to bai mi dano trato. Mi suto to bai mi sumo trato. Tepe ya we mi wala yaude. Jemma petu komi jo woto. Mi walo to bai mi dano trato. Suto to bai mi sumo trato. Tepe ya we mi wala yaude. Jemma petu komi jo woto. Kasiku kadi bai ya wato ya idunge gonga mawala kanza woli. Awa jemma petu mandoi. Tauda andi taidum. Ala mapeko alu altu dum kadino adi lamidano. Yo anda dum kadino adi lamidano. Be umpano kadino imoroita. Umpano kadino walo roita. Be umpano kadino nyami roita. Vino be bonirama. E bernde yanden ko baino wula. Don baino duta fi. Imbe gombe be joki tuna bembe alla vengo boni be yandai. Yeah, thank you. Ko odo inete tati hare kanko do weltanama fota clip on yodi labama vraiment hare kadi meden weltori ligeden kadi hare artiste fo yo wadu comme sugudi clipaji parce que dum do kadi nabay culture yeso hare kanko do weltanama o jarnama kadi fota hare toujours émission son fala yadude men e der émission si Allah jabi yette numéro téléphone on nodden fijon yetto fiden jaleng hare numéro ko 78 116 82 38 noddon yewten fijen jalen ka Mohamed kono non parce que ça ndari joni kilibu fulbe ben franchement hebay fierté halugol anka pour le foot parce que kadi ko dum men fala jetton kilibu pour le foot ben nabon ha kala ko on tigi wontire der aduna haro ndare ta menen kadi ko dum men fala joni sayi sénégalais be maninkabe ben kala moyida joni awata vérifier de sonji mako hara yata don son pour le foot to don hara franchement parler men weltani ko joni non bay joni kono wontire don joni ko hondun jona tommi est-ce que joni en yahay kadi hare morceau goto kadi njano molanado kadi artiste kadi njano molanado kadi mo wiye Jeliba yette mo okemo mdolo kanko e beengu makko jeenabu yero coiffeur e kala wondo don fen do no jodi no dara émission ha kanko beengu makko kajjato ki beengu makko kajjato ko dum beengu makko kajjato inete ko dum min joni da jeenaba joni affaire joni mdelo joni mi alane benguma joni non anga Ibrahima non andindiri o inni okki benguma jeenaba joni non kono andi ko honto andiri jeenabu non joni mi okkimo beygu makko kajjatu en tout cas kajum may jeenabu kanko fami ko kamin tedon kanko ko mo 2 gallons mo andi en tout cas da kanko kajjato okki mi ko kajjatu mi nani non ko min beydi don joni kadi jeenabu bayla andi o falju tun ko no mo dono okkude don kadi parce que dolo sa nani après demi ko andal tissu ay ande ko to hirtata da andari émission joni anadi horema voilà fa dem ko ma dédication sa gayni régulier problème joni yetten Jeliba on sans plus tarder jonne mo mdelo arten kadi ko plateau heñade sella jabi may I still light again jelte ma bakaki no activité sans fait Saiko bende jibo Bende mawalo tako Jema guada no tako Sombo dumbogo mijo Watano wata mijo Nangu ala lando balo Baiko kanko woni lando Foko no fofo tata Dandu kadire nuorema
goto yiɗatama ɓuri horema mbari mano wona singama hologole made nafoyayi wona ɓuydan tun jokkuɗa ko jokkuɗa ko wurnatama wallatama dandatama fof kondo fof fotata nandu kadi renu horema goto yiɗatama ɓuri horema mbari mano wona singama hologole made nafoyayi wona ɓuydan tun jokkuɗa ko jokkuɗa ko wurnatama wallatama dandatama sayigo bende jibo bernde ma walo tako jemma gwadano tako sombo ɗum fogo mijo wotano wota mijo nangu alla lando ballo bayko kanko woni lando bundo do wete mo fe wali o wurte subuko gera tanda kadi ko wadata aliko aliwo nanay ko nani wo dari ko iyay ko iwo fita wai wabe wota teuto benta sikuri sinai mileni sinai tinda gol ko buri dum olo wan sinai nya building ande kadi dudi buino nawni wali ko sabumbuli bonde wotre be wadi nangi seda time nganyande mai jema goto boni ande jango fika munyagol mi jeji o wade mburo andito ngai kadi na bengino gada munyo dada reno dada saiko bende jibo bernde ma walo tako jema gwada no tako sombo dum fogo mijo wotano wota mijo nangu ala lando balo baiko kanko woni lando Haribu ino jichi joni nombe deputy Sayi satimo ala no mapi Hebi perdi embouye ma be crazy In my life j'ai beaucoup vu et entendu Y'a d'autres même qui m'ont traité de bandit Sache que Dia voit tout ce que ça qu'un fait Cette vie là appartient aux patients Mille calicite on a de quoi yal toita Ko ayal toita Fotata Fou kondo fou fotata Nandu kadire nuorema Goto yidatama buri orema Mbari mano wona singama Hologole made nafoyai Wona puindan tun jokuda Ko jokuda ko wurnatama Wallatama dandatama Yeah, ko tati mi anda ko nayna mi sikutun on weltike parce que min ko enen khaldi kala ko andanda weltina yo me adana e der weltare fulbe ko dum wadi men ndari men tawi tati o ko watta ko no weli franchement parler mi yaade min e ko ton Ibrahima haldi min fotti min addani on tati a hebtaaki tawde mbari ya inde tati na tati ni en fejjino ko tati ko nay ni ko nay ni o inde jeliba La ilaha illallah mawlud suni ma andi min ko tati fe tati banangi ko gonga made ko jeli ba min ni mo nane en fejji tati yaay kadi ko nay en no haade e tati mi anduno yaare ko nay ande kadi hande mo jeje ko yete ba ande on tigi nyami haare ari wadi émission haare tun alhamdulillah franchement joni andi ko on nangila ko hakke honno enete problème ko inunda ko o ki kajjata nada o ko da jeenabo jini ko non jokkila joni no anade problème nade problème di kono non sita min joni konta na watawen joni ara sans piltare kan e hiwroto goto wondo kadi ka Facebook fendo mo hiwrade en do muyne Kanan Lion masi mi anda ko masi mi manda ko misi haray ko Kanan Lion dal en hiwro mo kanka de ko mojja jange no don gal voilà joni haray 78 116 82 38 assalamu alaikum allo bon mi ari kadi awa bismillah sadi ma ko toli ko bi don nanen ko naam wata nadan de wala hari to problem wala problem jimo on vai la hari to problem jimo ko be di non nan joni ko mo longi ma problème ji ko ka joto e jena ba
voilà joni noon fen ɗo wooli wimi fen ɗo no woolike kono nanen ko goto okkuɗa te an ko a jooma grade ji ɗiɗi alors MC nane kan naati innuɗa ɓay ko sa wanno ko wima kon tum fankuɗa ɗum ɗo yaltatano kono no mbawi waddiri ɗo min tan addunam probléme rek non ko min woni suusa okkute goto tum mi wata ɗum par ce que la andi oɗa kadi mo darude wa baxna amul problème on est ensemble weli voilà Allah nawru émission o yesso quoi amin ya rabbi amin way amin ok bege ma ngi leen di bege bu baax ok tawfeex ok jaajëf ay nano ni ko ɗum polo fota en o kantun kono feta voilà bandimi nodduno oɗa bandimi innu haalno oɗa inde oɗa ɓay ay o naati kanka ɗo kiwon ma andi ko ndo no gasa ko noppiti accita o noddi joni est ce que en yata jetten Ousmane Paykoum parce que nani waɗi Paykoum yaga yen jetten Ousmane Paykoum joni mayi jetten Ousmane Paykoum o kemmo kala wonɗo e darde fen ɗo télé Jama TV kala wonɗo e attude hakkille mon e o émission amen towno mo dow fiyo yaaru dow haray min ƴetti Ousmane Paykoum ɗo men okki o onon kadi ceerno Paykoum kun no darde men okkon kadi kum Paykoum ɗo laba kum danewum ɗo hiko yesso ɗo iddete ko ceerno Paykoum okke mo Ousmane Paykoum yaade e makko hara noon amalde ta amude ye hakke ko ɓe welduno wo ko yimɓe ɗuuɗi wo o jaɓɓomo hakke ko ɓe welduno wo ko yimɓe ɗuuɗi wo o faaromo hakke ko ɓe welduno wo ko yimɓe ɗuuɗi wo o lunnomo
aw continue hanke ko be weldu no andi dum non ko mo no wodi ko fala andande ko yimbe duudi wo bambam o bambamo na mo kala bambetere no wodi be andanda sa bambibe mi buyno la jala andi ko no woni lajude na mo kala bambetere hakkunde ngal mo ndari Ousmane Pay ko ha bambi gido mum tana bambetedo ko dawira ono no andi ko da fo bambete no wodi hay tunde go si jodi ka jodi ka ko ngal ma do si be bi gala ya par ko wena to kon sa gorojo ma mori ke inni amori ke tahara ala sukundu donc sa bori guri wona mangi pelet sa amora to sa e gore ma inni ko kala ko mori amora to ton fotata sukundu a ñorta guri hoore ma ndeng haray kono onon non lan fala ha non lan fi giggol ko hondu woni giggol parce que onon no gassa do andi giggol parce que vous avez deux giggol giggol côté gauche giggol côté droit non min giggol hande ko jamono fewni do giggol tigiti kon giggol nene tum wodi a joni hay goto yida hay goto no fen do ko jamono fewndi do mi do wayde goto yida hay goto woton haaldu onon no pourtant min lan yide mariage din joni ko hande buri dudude no mariage din joni couple ji hewdi joni ko intérêt parce que hande rewbe ben hande ko sa jogi mbu e mba be respectement kono onon don jogi mbu e mba non mi ala mbu mi ala mba en tout cas da woton haaldu parce que onon don jogi mbu e mba parce que don jogi bengu non lan jogi bengu sa nani minni mo mbu e mba ko pulal mi yewtuma fitane men pulanga voilà rewbe hande ko mbu dibbe jokkita be heditede ko inde mo woni bonnere no ko dum ko mi woni haalde ko hande ko mi woni haalde ko mi hola ko devant écran mi woni rewbe hande ko mbu e mbaabe jokkirtama joni non fade mi haala onon rewbe no ndaade émission on nodda e 78 116 82 38 78 116 82 38 parce que ko inde mo woni bonnere kon so noddali mi ande kadi ko woni haalde ko ko no woniri de aw continue no na inde woni bonnede ko gonga wonde yewtude aw haale mbu e mba hande en fof koye jamono wonɗen hande ko minuma giggol woni ala hande debbo ko jokkirta gorko joni ko intérêt on nani ka hewɓe ɓen siko 100% 95% fop ko intérêt ɓe jokkirta woni o jokkodire joni par ce que ko on woni seedo hande a wonday hande debbo ha fewndu ko jogiɗa o yaa ha o ande fewndu pellet o ɗo joni o ɓiira o fuɗɗoma hollude jikkuji ko ɗum abbi fata ko inni waare ñaada ko billare ñaadi a faami o fuɗɗoma hollude jikkuji ɗi anda darma fewndu ko jogiɗa o alano mo hollude suguɗin jikkuji mais est ce que onon haaliri wonde la majeure partie te pourtant min la andi ɓeɓe andanda franchement parle haysiya jogaki ɓe yiidete saabi Allah ɓe jokkama ɓe waɗanama kala ko falda ɗum no woodi ko ɗum minnuma inni noon duuɗa ko ɗum minnuma joni an rewɓe pullo fouta walla worɓe pullo fouta wonɓe darde émission ɓen fi Allah ɗon duwa noddude 78 116 82 38 par ce que ɗum ko duwa ɗum laɓɓinade wimi siko 100% 95% fop ko intérêt ko 5% ɓe yiritama fi Allah jiɓe pullo fouta walla jiɓe sénégal non jiɓe fof mi généralise woni sénégalais woni fulɓe fouta woni malien woni tout ça malien sa ɓen ɗon ɓe wawma yiɗude fi haysa ala e fus mais rewɓe pullo fouta o jetti rewɓe malien joɗɗini e hoore mon non andi wimi mi waɗi mali seeɗa mi toon gurdanɗo mi wurita noon mi waɗi ɗo Sénégal ɗo kadi mi waɗi kadi Guinée ko honto attiɗa wonde ɗo Sénégal ɗo mi atti wonde iwɗa ɗo Sénégal si yaada Mali mi yiɗo Sénégal mi yeehi Mali après honno wadda artuta mi arti a Mali ɓay arti hayde no Mali ndara kortini Mali no weeli ko joni haala weeli argol ɗo inna Mali no weeli hanka ede dogi ari suuɗi Sénégal ɗo voilà joni yeehi ka ɓay andi il faut weltinen kadi jama on kadi téléspectateur inchallah yeehen kadi ko morso hombo kadi waten ɗon jonduɗo ɓe weltoro kamɓe rewɓe ɓen jippinen ɓe koye seeɗa ɓayaddi ɓe addi feɗɗo ɓe go ɓe koye on tigi ha wulle jonnama tangalla ina yo muru sale ɗum woton amu ala acce worɓe ɓen ama onon woton amu mi hokkaɓe Mouhamed Fatako jettata Mouhamed Fatako joni mayen e Mouhamed Fatako ƴettem jonnen mo kala woɗɗo e darde téléphone sati o sato kono hono enete sa sati o
Mohamed jette Mohamed fata ko jonnem be téléspectateur be kambe kadi be ndara be weltoro arten kadi ka plateau gento den débat mo fuddi do baylen andi hande il faut no fok dum labbe sendindiren gube ñeele ɓayande ñeele ɗen no heewi ka gube ɗen no heewi ka ñeele il faut sendindiren ɗum no ganda so Allah jaɓi no laabi par ce que so goɗɗo accidi ɗo yeehi ha Mali dogi arti inni ko Mali ɓuuri welde ɗum ko duwa ɗum réglé non ko Mali ɓuuri welde Mali ton andi ko fewni min ma Mali ɓuuri welde ko Mali mi yi tun goto darta hay goto sangu darugol ko honno sanga watti ko honno woni wurude ko honno woni ñamude est ce que sangu fota watta ɗum non ɗum noon no heewi fulɓe Fouta bon no heewi kadi e sénégalais ɓe so ayi hannde ko ɗum ɓuren tampinde ayay hay ko haajuji ɓenne ma siko sénégalais ɓe ɓenne defante ba sottante acide ayi siko fulɓe ɓen kadi ɓenne ma ayi yew ndaara ko wattotoɗa kon par ce que sa yahi toon ko ayɓe maɓe himɓe toon ayi joni noon ƴetta ko andan ɗaara ma ko liggiɗa e nder duuɓi naada e complot gotum yalta ya hollito andi déjà ya dande hoore ma probléme parce que yandi pellet so weeti bimbi a heɓay probléme ko ittata kooƴe ayi mais woto jenjel mom fina yarade kafe mom voilà mais ya haɓɓeti ɓay tun aynayi ko ayɓe ma wonɗa e tawede il faut wattoɗa jesneri walla hamga palma wi anda pellet ɗum ɗo sa ƴetti ɗum ɗo ko ɓeri pette a faami naada e palma wi janggo wiyete bimbi haɗa e talkoje ɗum noon kadi ari no woodi ko ɓuri ɗum ɗon ka voilà joni mahinka Mohamed Fata ko kadi ƴetten jonne ɓe téléspectateur arten kadi ka plateau Mohamed Fata ko beɓere si tawi no moƴƴi ye ko on woni Mohamed Fata ko o weltanama moƴƴa ko ɗon mi rewta mi weltano tanti an Aissatou machallah ko beɓe laaba weltani ko mo si iwi laaba arti timboɓe tako ari timboɓe franchement parler ɓeɓe timboɓe ɓe weltani kama moƴƴa ko ɗum waɗi mi inni yomi aruɗo e Jama TV télé mo andanda o darete partout dans le monde mi souhaitama ɗo happy birthday hara aduna on fof anda e an ka moƴƴuɗo machallah a weltanama joyeux anniversaire nene suita ɓen joyeux anniversaire nene Mamadou timboɓe joyeux anniversaire série Bappan Ousmane franchement on weltanama par ce que on waɗi acte labaji mi yi partage ko waɗantamen ko min yi golle ɗen min mbuudi ko okkoton men bagi kala ko andanda ko moƴƴi machallah tante Aissatou da waɗande men ko ɗum waɗi a weltanama an e Bappan Ousmane ko ɗum waɗi mi iwata e waɗugol on remercier franchement inchallahu rabbi min haadata toon kala ko anda article men tun inchallahu rabbi mi jonna en kono tante Aissatou happy birthday kono andi ko faala yo Allah waɗan on machallah ko min okki on o Mohamed Fata ko ɗo franchement parler a weltanama par ce que ɓeɓe laaba weltani kama ɓeɓe timboɓe weltani kama ko ɗum duwata ko ɗum on tigui ɗaɓɓata kono donc franchement parler happy birthday koto Ibrahima joni a jonnama parole on voilà haray kamɓe kadi ɓe weltanama fota ko seeɗa e laamu kamɓe ɓeɓe haalda inde mum fof nenan Aissatou sa yi tagaɗo jooɗike plateau devant écran no wowli indema haray no woodi ko waɗanma sa yi goɗɗo jooɗike devant écran devant tout le monde haali fiima haray no woodi ka haaɗuɗa e ɓerde makko haray onon kadi on weltanama fotte on jarnama haray vraiment ko ɗum ɗo woni wallugol ɓiɗɗo mum ko ɗum ɗo woni wallugol siɗɗo mum ko ɗum ɗo woni wallugol mo mum par ce que sa tawi hunde tagaɗo no waɗa ɗum te a daari tawi ɗum ɗo vraiment ɗum ɗo ko moƴƴi e dowamo wallude mum e cenɗe ɗen fof haray onon kadi vraiment on weltanama on jarnama donc kadi haray men ɗon kadi somin iwi ɗon kadi min ara e denna bo hande kam meɗen ñalli ɗum meɗen hiwro ɗon jooma e nene bobon e yaaye bobon kañum e baba bobon fof no hiwra assalamu aleykum allo ok ɓeɗo yeehi haray meɗen weltini fota ka hande kam e ñalli ɗon woni jon denna bo on haray meɗen baba bobo no inne Moussa kañum e yaaye bobon kadi no inne Oumou haray kankadi bobon kadi no inna Oumou haray ɓe weltanama kala arnoɓe ɗon hande ka denna bo haray ɓe weltana foti ko seeɗa e laamu haray kadi ko honto yaten ɗon kadi weltinen jama on ɓaye andi fenɗo kilipaji no heewi te kadi yen faala jama on welto moƴƴa haray konto yaten ɗon kadi weltinen jama on min de est ce que en yahata jette en Bawuri par ce que Bawuri mon Bawuri onon ɗon andi Bawuri minen andi Bawuri kay minen andi Bawuri moƴƴa noon on tigui wata wadde commentaire makko par ce que Bawuri ɗo mamen duwa on addande moƴƴintine no jooɗoron ɗon noon si tawi kon oustas yalte ko salon lubon ɓeɓe andanda naɓe oustas
men tagana be bawuri ka ok joni haray ɗo en yaade bawuri on kadi haray yon hiwro ɗon kadi Fatima Bobo haray kankadi vraiment mo jonni ɗon mo addani ɗon keurji labaɗi haray kankadi weltanama o jarnama layim Fatima Bobo la mamounez franchement a weltanama par ce que ay commentaire ji ɗin ko Facebook kadi yiyama hombo kadi waɗi commentaire sa no ɗo kadi kana inteɗo kana layan mam kana lillahi a weltanama on ɗon kadi o weltanama moƴƴa a weltanama joni yehen jetten bawuri weltoɗon seeɗa arten par ce que bawuri o na fanduɗo de jetten bawuri allo assalamu aleykum wa aleykum salam o weltanama de on jarama janton alhamdulillah ewnon ton ko Ahmed Diallo wontirɓe Côte d'Ivoire i jaka men darede depuis Côte d'Ivoire on weltanama Ahmed Diallo ko onno ɓeygure nde meɗen janga no ɓeɓe Côte d'Ivoire nam no wadduɗon e acceke hen no soƴude onon ala ñamde ɗon acceke na min no wadduɗon e acceke anda acceke ceke ɗen siɗe warali meɗe warde ɗe nani awa Allah yon waru cekeje hala ceke na waron eyo ana Allah jaɓi joni fadam jodoma koto Ibrahima assalamu aleykum aray noon komi faala ko wattan men ɗon wattanan ɗon ko mbonga awa wimi allo nam joni on ɗuyte télé on seeɗa walla woɗɗo ɗon télé on seeɗa yewten comme ça haren wawen famodirde ko téléphone ellala awa porte télé on seeɗa yewten eyo voilà joni haray inde nden ko honno mbonga wattanton men ɗon mi anni ko mboma kono inde mon nden ko honno yo maake honno ko Ahmed Diallo ko Ahmed Diallo wontirɓe Côte d'Ivoire ko Ahmed Diallo inte ɗon eyo awa haray Côte d'Ivoire wonɗo bon meɗen ka wiyete ɗon dalwa ok mila andi toon na ɗon woɗɗa e talal ngol nam na andi toon woni ko ɗomi wonno woɗɗa e talal ngol woɗɗa e talal ngol na min ko wonden ɗon woɗɗa e talal ngol ka eyo na andi ɗon to no waɗi sabu mawɓe wonɓe ɗon e jirraɓe takko ɗon woɗi ɗon e sukaɓe hakkude ngalla no woɗi toon hay jiwɓe ewi tef mina andi toon eyo dey ɗum noon ko noon woniri billahi des fois sa romba jiwɓe hara no moori ellala des fois yiya yeyoɓe a ceke naani toon ɗo yadde toon a ɓooyi ñamde ɗon acceke voilà joni ko mbokkata dédicace na ko mbokkata dédicace mboma on bon mi hokki on monon e Jige Bela e Dija Bela e hombo kadi bon e Jige Diallo wonirɓe Sénégal toon kadi fayinti e siɓɓe ma min kadi an kadi e siɓɓe am ɓen min kadi non haɗa sen yeehi yomal hiya min heɓa no haalde yewtiren e Allah hokkime menen kadi tumboma an acci siɓɓe ma ɓen aray noon mbuga ko watta toon ko ka wenni mayde koɗo no yurmi ɗon ko inni ka o inni mayde koɗo no yurmi ɗon kere mayde hoɗɗo ɗum no kirde eyo ko inni no yurmi min ma sino woodi mayde kirdu nde sino woodi mayde kirdu nde non ko inni wo mayde koɗo no yurmi o wiyaali kirdu nde ko inni no yurmi ko ɗum noon min landima sino mayde kirdu nde no woodi min naali kirdu nde mi inni ko yurmi ko ɗum heddi wo kankadi o landima wo est ce que mayde kirdu nde no woodi non ala kon joni fi on ɗo indi mayde koɗo no yurmi wasi mayde goɗɗo ko sina koɗo haare no kirde en tout cas kirɗa nani kirɗa kadi ok saraje gasi joni min jonti mboma nani he
eywa Allah aray me de euro wa Côte d'Ivoire fop ton ok onon gal mi salmini on ton ok merci beaucoup a weltanama de Ahmed Diallo am mom ka yetta Diallo comme min quoi an ka moƴƴude franchement a weltanama foti voilà on donc kadi weltanama foti ko seeɗa e laamu andi euro wa Côte d'Ivoire fop haray la euro ɗon kadi jaadiguijo goto mon ɗar ma ko weldijo mo inni Boubacar Camara haray kan kadi kala ko jooɗiri e nder Côte d'Ivoire hara weltanama o jarnama kañum may Sellou Ba e Isaga Ba ɓen fof ɓe jooɗi e Côte d'Ivoire ton kamɓe kadi ka Facebook wonde ɓe daaray e émission ji ɗi haray kamɓe kadi ɓe weltanama fota ko seeɗa e ala e mum haray bisimilla an kadi honno wawɗa wawde par ce que min kadi mi weltanto ɓe won siɓɓe am ɓe wonɓe Côte d'Ivoire kala wonɗo e darde wonɗo Côte d'Ivoire wono ɓiɗɗo kawan Amadou Sy en wono Sikoti Sy en o weltanama wono yayan Aissatou Julde franchement parle yang Aissatou Julde ɓe ndiri a weltanama ange modima e ɓiɓɓe ma franchement parle kala komi waɗi estati hayso nanta haala kan o waɗe le tout ha mi haalnamo haala kan siko wolof mi traduiranamo en pël parce que kanko franchement parle mi anda kono yang Aissatou Julde mi weltanikama carrément mi weltanikama an nan lañ koy waxee sax xaw ma nan laa la ko mën a waxee si pël mais franchement parler kontaan naa ci yow bu baax a baax parce que gis naa ne lépp lu ma dugal estati yaa ngi siy bàyyi xel lépp lu may def yaa ngi koy partagé yaa ngi ànd ak man soit si taw soit si noor kon nag yaa Aissatou Julde mi jetti kala ko àndandaam kala momi duwa hurade e nder Côte d'Ivoire mi jetti ɗum mi watte sokeje mon onon sendano lan kono yang Aissatou Julde a weltanama ka weltana foti joni noon si mbuuɗi ari ara yitalan nani par ce que ndeɗo weltare no ɗanɗe goɗɗum de non on ko minen wonduno Guinée en 2015 kanko e Kadiatou Sy en e koto an Amadou Sy en e Sikoti Sy en e Marama Bobo en e Kadiatou Sy min dara ɓeɓe timboɓe fo e tanti yang Aissatou o wonde wadde anniversaire ɗo e homɓe kadi danaka min weltanike kala e Kadiatou Ba en ɓen fof ɓe weltanama machallah ɓe min wonduno Guinée en 2015 joni konta yaten e jetta en mboma on joni ƴetten mboma on so tawi gasi jonnemo o nodduɗo joni Côte d'Ivoire depuis Côte d'Ivoire weltinen kala wonɗo e darde fenɗo wonɗo Côte d'Ivoire ton acciti programme fof no jooɗi no daaro weltare fulɓe Jama TV haray ɓe weltanama kamɓe kadi ɓe jarnama fota kamɓe Côte d'Ivoire haray kala ka onti wontiri si Allah jaɓi hara inchallah rabbi habbe ko weltinto inchallah min ara e mon si Allah jaɓi joni mahi e mboma on arten kadi ko plateau ndeysaan meɗe ko ɗo no yurmi way teddungal mi teddinayɓe mi teddina mawɓe amɓe mi teddinayɓe teddina mawɓe maɓe mi yurminayɓe mi yurmina rewɓe men ɓen mi yurmina fayiɓe men ɓen jannem fayiɓe men ɓen wonen kadi nene goto hara wona baba goto tankode leydi men won ay nafa ɓiɓɓe men ɓen rewɓe ɓe dolatake rewɓe ɓe yennatake ko ɓen woni nene meɗen rewɓe ɓe yennata ko ɓen woni bandiraɓe rewɓe ɓe yennata ko ɓen tigi dankoto en teddinen ɓe nafa leydi men ndi e dankoto rewɓe men ɓe jajaɓe jam filan wonaka jikku en jajaɓe ersinilan kono ɓe jam filam awa jettemi yow ton mi andine adnalla fop ommo jam fila waɗilan ɗum ɗo jam fa moƴƴa Dj Samba ko kanko jam filan Nabila leydi Sénégal nadi lan ko mi anda jonni lan piiji o yarni lan ko mi anda jonni lan micro o danni lan e yesso population Guinée e Sénégal e Nigérien fo non nder to o wolini mi piiji fo mi anda o enregistre mi o yeeyi niveau mondial jako fier singolan mi wullini jaajiraɓe am ɓe mi wullini miñiraɓe am ɓe mi yersini kodiraɓe am ɓe ɓe jam filan o
ONG Guinée o fop miɗo yafini mo to miñiraɓe jajiraɓe kottiraɓe e bandiraɓe am e jam filan jam famoƴa mi anda ɓe jam filan sina ɗum debbo yen nattake pay kunkoyo danke wona yo forcé ɓe jam filan ɓe jam filan jam famoƴa Ok, merci beaucoup Johnny Okama bebe wonbe Côte d'Ivoire men dari kilibon o momo tori mayde hondo tori no sa mayde no yurmi mayde kodo no yurmi kono on don son ala kilib men dari kono me jonni ma teddungal me addani ma kadi la paix parce que kala ko on tigi wontir tungo tawde mo mari jang joni yo Allah okkam me jang amin amin joni kono men watta men waynondira joni lan hulade kala téléspectateur wonno do darde émission weltare fulbe sa munike mon commentaire ma ko ya accam men parce que ko jodini men do ko fiyon welto joni ko non mi watta mi okko dédicace ho do honenete sa be Guinée wono patiang seriang patiang marama nene kaw weltanama foti weltanama kadi honenete koto an Amadou Sy a weltanama biddo kawon Allah on kadi o weltanama odo kadi honenete sa biddo makko marama bobo on kadi o weltanama foti o weltana kadi gorejo an no inne Ismaila minyang maliki funange on kadi o weltanama foti joni mi jonna parole on honenete sa koto on Ibrahima an kadi dogina voilà haray tuntu clip mo narden do jonno inchallah haray jetti wa Côte d'Ivoire fop en okkibe mo haray kadi on yi clip on kadi c'est très important kadi parole jidi ko nder don kon mo halde nder ton kadi jam fo modja toujours haray kadi yen duwa wattande hele non kadi moytuden jamfa parce que kadi e nder wonduɓe ɓe duwa ko jamfondirde ɓe duwa laaɓodirde parce que kala hunde ko nangata so tawi tuña faala yaara yesso no duwa laaɓude jamfa hara sorale nder ton joni haray ɓe weltanama foti kamɓe kadi haray toujours koyen waynodire mabɓe hara na waynodiral donc jonnen ɓe rendez-vous inchallah dimanche ardoyo ɗo si Allah jaaɓi à partir de 20h ha e 21h si Allah jaɓiri no wawri joni haray e jettay Aïssa Kindiya simo welammi e waynoden on non clip kadi ha e dimanche atto haray kala wonnoɗo e darde émission haray no weltana no jarna men ala joddi mon haray ko no woni doole amen ko no woni doole men so yimɓe ɗen jooɗi ɗo koko min haalaka toon toujours si tawi na onon min joɗota ko ɗo donc haray onon wonɓe suivre émission fen ɗo yo weltana fota ko seeɗa ala mum wonɓe nadde kadi ka parɗe ka Facebook kadi commenta partage kadi haray onon kadi en weltanama on jarnama donc haray meɗen jonno rendez-vous inchallah dimanche artowo ɗo à partir de 20h ha e 21h si Allah jaɓiri no wawde haray mi acca ɗon kadi miñan an fo an kadi kan kadi o waynito ha e dimanche artoyo ɗo inchallah min artay kadi e weleweleji goo kadi ɓayo andi haray dimanche kala ko min ari dimanche kala mo min ari ko question min addata dimanche kala ko min ari min adde konde nar min addan ɗum noon e dimanche feƴƴinode si Allah jaɓi joni haray min wayni kon ha e dimanche artoyo si Allah jaɓi mi an acca noon ɗon kadi miñan on kanko de waynto min ya ha e dimanche artoyo ɗo si Allah jaɓi à partir de 22 ha e 21 si Allah jaɓi waaw comme no koto an Ibrahima xaaliri noon daane ko xaali fo joni noon ko ɗon mi yaata mi hiiro ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy sama mbokku sénégalais yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar bu baax a baax di am bégte tamit ak contentement di jàkkaarloo yéen parce que gis nañ ne lépp loo xamante ne nii nee nañ gan lu mu sañ a def ci kër gi borom kër gee ko yaatal moo tax dama fay jaar di nuyu ki nga xamante ne ni mooy sama taalibe cheikh bi du taalibe Cheikh Badiane muy kan muy Fara Mbodj di booy boo xamante ne tubaar fakàlla macha allah ñëpp seedeel nañ ko ab yarum ñëpp seedeel nañ ko ab timidam macha allah mu nekk ku yaru ku baax ba di ko nuyu mox ay magam faama ah magam bu góor bi yëpp ñu leen di ziar bu baax a baax kon Fara Mbodj maa ngi lay bégg bu baax a baax di gërëm ki nga xamante ne tamit mooy Ibrahima Samb Ibou Samb dëkk Baye macha allah di booy bu am jom nekk ci affaire de daare macha allah di taalibe seex lépp loo xamante ne nii luy doxal daare la mu ngi ciy dox moo xam burde moo xam gàmmu kon Ibou Samb maa ngi lay gërëm bu baax a baax di la ñaanal talak jàmm macha allah di mag si ndey baxaw ak Fass Samb kon
nag maa ngi lay gërëm di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo taa maam xaar di gërëm waa kër gi yëpp macha allah kontaan nañ ci yéen bu baax a baax kon Ibou Samb nag biir bu métti bi la doon sonal yàlla na la ko yàlla saafaral bu baax a baax di gërëm tamit ñi nga xamante ne ñoom laay nekkal mooy waa néeg ba kontaan nañ ci yéen bu baax a baax kon nag lu ñu def lu dul dinañ jox rendez-vous tamit dimanche prochain incha allahu rabbi ñun ak yéen si seen émission weltaare fulbe kon nag lépp loo xamante ne nii tamit juum nañ ko wala ay erreur yu ñu def ñu ngi leen di jéggalu si suñu matadi la lépp loo ñu xamante ne baax na nag ci yàlla subhanahu wa taala la kon nag mais yaxey jeteng Aissa Kindia okeng kala téléspectateur Jama TV won na leen daaru de on weltanama merci beaucoup jusqu'à dimanche prochain